Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime prijestolnice Cetinje i u svoje lično ime na svečanosti povodom 4. januara, dana osnivanja prijestolnice. Koristim priliku da svim sugrađanima i svim građanima Crne Gore još jednom čestitam novogodišnje i božićne praznike, ali i ovaj veličanstveni datum koji sa ponosom slavimo i obilježavamo. Osnivanjem Cetinja počinje najslavniji dio naše nacionalne, državne i kulturne istorije. Nakon utemeljenja grada i manastira, na Cetinju se osniva i prva štamparija među južnim Slovenima, što će Crnu Goru i Crnogorce učiniti perjanicama pisane riječi među slovenskim narodima i svrstati ih u red nacija sa najrazvijenijom kulturom u Evropi. Uprkos teškim uslovima tokom svoje bogate istorije, grad će ostati prepoznatljiv upravo po kulturi i umjetnosti, a u skorijoj istoriji zasluženo ponijeti titulu kulturnog, istorijskog, duhovnog i državotvornog centra Crne Gore. Cetinje je dalo veliki broj trenera i sportskih učitelja u svim sportovima, a jedan od najvećih je svakako Miodrag Miško Popović. Miodrag Miško Popović, ili kako smo ga mi zvali, Čiko Miško, 7 decenija svog života posvetio rukometnom sportu i zajedno sa svojim šampionima proslavio Cetinje i Crnu Goru na svim meridijanima. Ako bismo krenuli sa nabrajanjem priznala i rezultata koje je ostvario Čiko Miško, bio bi to gotovo niz bez kraja. Dovoljno je spomenuti srebrnu generaciju omladinaca iz Zajdovčine, predvođenu vanserijskim igračem Veselinom Vujovićem. Zatim generaciju koja je evropskim terenima harala početkom ovog vijeka, predvođenu Đukanovićem, Đurkovićem, Kapisodom. Do današnjih Miloša Vujovića, Lipovine, Anđelića i mnogih drugih koji danas igraju značajne uloge u evropskom rukometu i crnogorskoj reprezentaciji. Ipak, ono što je najvažnije ostalo iza našeg Čika Miška su generacije i generacije zaljubljenika u rukomet, koji su učinili da ovaj sport zauvijek dobije posebno mjesto na Cetinju i u Crnoj Gori. Njegov osmijeh, kritika, pravi savjet svima nama koji smo imali privilegiju da budemo njegovi učenici ostaće urezani u sjećanje i kao najljepša uspomena podsjećati na sjajne dane cetinskog rukometa i neponovljivog Miodraga Miška Popovića. Otišao je iznenade i tiho, igrajući partiju šaha sa svojim unukom. Kao da je htio da nam simbolično pošalje i tu posljednju poruku. Da je život i borba igra do posljednjeg daha. Iza njega ostaje puno, a veoma malo toga može stati u jednom govoru ili u jednom sjećanju. Njega se sjeća cijeli grad, cijela sportska Crna Gora i cijela rukometna Evropa. Prijestolnica Cetinje dodjeljuje povelju Ivan Crnojević za životno djelo Miodragu Mišku Popoviću, za posebne zasluge i višedecenijski doprinos razvoju i utemeljenju rukometnog sporta u prijestolnici i stvaranju prepoznatljive cetinske i crnogorske rukometne škole. Posebno mi je zadovoljstvo što mogu da uručim ovu povelju porodici velikog cetinskog rukometnog učitelja, ali će ostati vječni žal što mu za života nije sam lično saopštio odluku da će biti ovogodišnji laureat. Sudbina i životna utakmica su bili brži, ali nećemo dozvoliti da našeg Čika Miška prekrije plašt zaborava. Veliki šampioni nikad ne umiru, oni odlaze u legendu. Neka mu je vječna slava i hvala. U ime porodice Popović želim da vam se iskreno zahvalim na odluci da povelju Ivan Crnojević kao poseban oblik javnog priznanja za 2022. godinu dobije naš voljeni suprug, otac i džed Miodrag Miško Popović. Danas je posebno teško stojati ispred svih vas i zahvaliti se na nagradi u Miškovo ime, a pritom biti neutralan i nepristrasan. Za to mi ne zamjerite. Miško. Sinonim za vrhunsko sportsko dostignuće. Konstantno stremljenje najvišim šampionskim ciljevima. Bez zadrške, bez pauze, bez oklijevanja i tako decenijama. Svi koji smo ga poznavali ili imali prilike da radimo sa njim, znamo da mu je više značio rad nego li slava i brojne medalje, pehari, nagrade i priznanja. Dragi prijatelji, danas Miško Popović pridružuje se aleji prepoznatih cetinskih stvaralaca,
postaje bezvremen i vječan. I zbog toga nam kao porodici ova nagrada izrazito mnogo znači. Hvala vam svima.